Raikom sai khe tumpen gram suri plira hini ratok bor trok ki thom a drugs kinep long. Upper dhadhora kachileng adagalong thipai kanglem penajok rat ki sungna. Usuka DRC pen notebook kiron pon. Birta kemi Karbi Anglong ara phan isi birta kemi Karbi Anglong tourism asai kama hin pen ove kimia phan kemisen our site nangwan pilo bangso our site laki housekeeping operation food and beverage steward lapen front office associate lasi bangso our site ove kimia tum cho endonik tha lapen angton klar dagalam thekilong pon ikjia phan Karbi Anglong tourism asai kamalong humri dam iknon Humri damik tha Karbi Anglong tourism asai kamalong ang. Karbi Anglong life prime time birta long pen lisami beauty pepi non birtang ton pen arjponi tha. Pini vo signify krehiniani Borpathar police station angkang Khagrajan national highway thongkebra sirkeba towarlong ada por pioneer keba por alom raikom sai khe tumpen joy pen birta kelong tengpen ke thom kela sai dengsi ke ongdung rakiamar kineplong Bangsolong inura bangpu kachingnang. Birta kilong dona tengke 1nd A20 Battalion CRPF UC Ravi Gill OC Borpathar lapen PS staff tum chirap chitudun si keton kilang sai denglo. Bangso hut ihum Tata Sinonagari registration number MN06L7152 Dimapura nat pen kiwang golaghara nat kipang nuagari along ritar libdun si kadokave packet trainer cap blue color mate akilu tablet kadokave mu suri thong kebra trok lapen kadukavi alin suri plira hini ratok bor trok ke thom agram yaba tablet gari air filter along ki patu joy theglong si nebdun cheklo bangsolong kachingnang chegabang phomen lake MD Abdul Latif Artaningkan plikebrai si driver RO Sora Awang Leikia Irengban Kakching District Thobal Manipura Sorpusi pangthek pon Lapen kilong pontang araki amar ke doan kilong amar anke kilang cari japan SDPO Vocational pen chepari deng ponlo Vocational pen ananterang Karbi Anglong life Lakhang ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency angkang dolamara PS ke parlo upper dadhora araratum towar kacheleng ki sungajok team Karbi Anglong atumaphan nang selam pivek thapusi kachuning ripon Pier Theamoni la tumaphan kirap ke pajir vera bang phu bang phia tumaphan ke kai sita tengni un elu athema kisum thektik pen ke pajog bang phaphan tengni un elu lasi arna masonsi theklonglo lasonsi upper dhadora arar tumaphan BJP government bangdet pen aphi ke pinang an chingthur ponlonglo laki network ta aprang ke avi sita non ke network ta dolo lason thak thaksi jal jeevan mission JJM scheme school building Karenanta BJP government mate education EM Richard Tok BC nang piponlo lasi munira phanta ronangji arnama phanta ronangji anote aning sampon poputa dhadhora araratum ningje ponti lapenon kachuning ripon thulake towar ka hingno thekti ka jok laso towar si students mate lugu charli atum lapen kisu kiun ekache pon lapen business atum anta lasi kedam kibang nanglo lapen RV janglote ingle maratiti lasi EM Richard Togbi towar selam pisira asonte mesenji pusi dhadhora ara tumpen chumi ponenti Lisita repairing sta mesen pen intong kaching hanai division EM sa Richard Togbi alang lian ning keme pen anang PC dak contractor sta mesen pen ang klem sini tu mesen isko hemlong lo makeni arong ping lo so taxi non sta me itu makira puchu hangi bangal halo kedam tang vosi kachik lo ni finder kebani arbi ke jang pik kana jok labang so thepai kanglem penangan dolo long khone do lasi labang so kisung lahalo ni to wara ka prexu highway puta langroi puta inglong kala so to war sini tum kisu put epen chenglok kadok we usumar tum kachari lapen hichi bora kidam la so to war sini tum kidam lo lapen business klem to me ko we pi ni to la so to war si
kedam cek ke ni talasi keroi tapos Dapat bagus press club bikin mohon kita mohon kesung along ke bang buat tang sena teman kacurok kalau kerja lah kasih ini nana tengah bang pot ini teman biar dia dah mati ini tuh dapat bagus diam bicara tahu bihan seperti lapan aning kang sampai dapat bagus long lang li penyesuaian saya klaim bang pasti ini tuh kesung mohon Rabjen ben pini penap ang bong postamia lang li labang so tuwar ke no kan ni ke pai kang lem labang so long kedam ke bang ka sek sak no het kisu tum ta che pon lo la tum ta gari bang on ji ge li lo bai ta on isi ya king na se kedam na na si la non Rabjen ben sar charta bi ni tum ke sung long da something to see News report Carbing Long Live. SSA Lumbajong Education Block Angkang Dipu Rong Supi Pen Chikoinot Sarthi Kramsa LP School along Pini Usuka Dipu Regional Committee Akejoy Pen Notebook Kiron Padopon Usuka Dipu Regional Committee Amai Pu Longsodar Bekechari Pona Melong Tiripia Me Ame Pu Bibison Teron Thanbang Pi Bhomta Tisopi Basa Pitirang Pi School Managing Committee Ame Pu Bapu Singh Kramsatum Chitongdun Carbing Long Pen West Carbing Long Alu Primary Pen Higher Secondary School Angdeng Thanbang Kadure Hektik Pharohini Raner Kep Lower Primary School Alongke Single Teacher Mate Inudvet Thanbang Si Lo Ki Thang High School Pen Higher Secondary School Angdeng An Pharo Trok Sose Teacher Vacancies Do Thanbang Kadure Ajok Lu Ke Charlie Osomar Sumpitlo Lasi Carbing Long Thomas Council Ke Chari Ke Theki Dingatun Prabjin Pen Primary Pen Higher Secondary School Angdeng An Thanbang Anghoy Papleng Ponserak Nangpong CUET Exam Center Kavidet Pen Carbing Long Alu Luke Charlie Arisoy Jangatum Sumpiklo Lasi Carbing Long Alu Carbing Long Thomas Council Pen CUET Exam Center Kibi Ponje Phan Prabjin Pen Siding Ponangpo TED Empowerment Committee Government of Assam Pen 6 Schedule TED Asatlang Ki Undun Natuma Phan Carbing Long Thomas Council Pen Than Bang Hoy Ki Pek Pon Pedet Si Thek Pon Long Lasi TED Qualified Candidates Tuma Phan Carbing Long Thomas Council Pen Than Bang Hoy Mate Teacher Appointment Kipi Ponserak Japan Chuning Ripono Pusi Usuka Tiripi Ame Pu Bibison Teron Pen Pangdak Pon Lumayong Education Block Angkang Arlokedo Difurong Sopi Pen Chekoinot Sarthe Kramsa LP School Long Nili Tuma Songen Pen Pinida na humri lo na humri der pen banga jaga thek dam long bangke da bangke compared to other primary school mate LP school teng ben da bangke compared conducive educational atmosphere panjitu comparatively better la bangso educational atmosphere ni tum thek ponlong lo la pen angko nili tum ninge pon tum je Karbiang Long la pen West Karbiang Long lo primary pen high secondary school ang deng long bangke than ba ka dure thek tik Karbiang Long context song si lang padam bolante 208 LP school long ganata single teachers suli bom song sili tum thek long la pen first tame high school pen high secondary long bangke more than 600 teaching posts ke anta vacancies dolang la sila bangso lo than bang ka bide jok loke charli amu martum name pinana ketiku mane kisung ka tora la bangso katikuk dukolo la si prabjin pen Karbiang Long autonomous council kachari ke thek din tame la bangso than bang ka dure primary school pen high secondary school anta tame than bang tame angoi tame don me papleng po serang na po la pen first tame Karbiang Long lo CUET exam center ka bide pen kidam ta por hud Karbiang Long lo charli bomari so yang pinana kisung ka tora dukolo la si prabjin pen Karbiang Long autonomous council
council kachari ke thekdin tame CUGT exam center ki Karbi Anglong lo ki bipon siragi phanta chuni ripon padi krim lo apena first tame non hejong makedam tapor hus tame Assam government penjitu TET empowerment committee ben bangso prek jam adim long manek jesemet ben bangke Karbi Anglong lo tame 6 schedule TET bangso itu asal lang dola pen haso 6 schedule TET long tame more than 300 abang pu bang pitum bangke bangso exam long tame so TET exam long tame lang tame qualify lo News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong long non la pusonador keso abai theklong loma mate kumani ke namabang doloma inudariso Babylon Amsong Artaningkan thongke rahini Florence Amsong lapen Silsilia Pumasopo Artaningkan Cleaner Kepen Pune Technical Don Bosco long Hotel Management Charlie Damsi Puthot Taj Hotel Pune long Ningkanisi Training Dunlo Lapendet ke Mumbai Hotel Industrial long Ningkan Kep an kam klemlo Babylon Amsong ke bihek penta pir thiali racham kelang kedam mate traveling aning hang pigajok alang ni Bahrain Arab Hawar ki jui dam jipu visit visa pen damlo alang kedam ke vlogging mate YouTube along video kaselam je phansi damlo sita karso tangno pak ke wana link ta chok poson si alang li hadak kam chelang pen claim dunlo alang li hotel industry long experience ke doko jok alang li hadak ki jui bomahut walk in interview British club mate Bahrain rugby football club along pidunsi senior waiter arpu chepalong lo ningkan hinian alangli hadak kam klem tunsi pinangan ali chepalong lo lapen ahe marit chelangsi amumar tomaphan chelang lo lasi alang non ke hadak ki klem akam cheosi non puthot amri habar sikdamakha swaya pirthe mate amithanga hem chewang lo alang hem ka chewang pen alangli ning ke hang abai alangli hem ka chewang pen alangli ning ke hang abai ZX 10R ador lake lak inkoi dai kayan ador chewando laso prang alangli Avenger bike chinam no lapen nona bong aphanta KTM bike nam pilo nona langli North East angkang ke dam che phantami chisik bom pusi phirangke ka jorhut chethan pon non ovi kimiari so tum tami company along kachongdat pen apar Lapuson Hotel Management porhidun pen banga hawartami mission vorenga warsai claim dunlong nona langli hemalong ki claim ki dam je phanapen ovi kimia tuma phan bidi sore tami than pon bomlong lo lasi ovi kimia tum lapuson claim jining hangdo prote alangli phan birta en ignon Facebook amen Babylon Amsong apen YouTube channel along Babylon vlog padim comment pipen bidi sore long ponji नेली के कार्बियालम के पुआन चिंकी उन्हें ट्राई पो है दे अनके दा कार्बियांगलोंगा यूट्यूब फन के सुन लो इपुपो करेश के इनकरेज के सुन लो है एजुकेशन सिस्टम के asap kene nangi YouTube fan ge di dunang po education system ke kan ye mala koson senang ha beherinan kedam ne ne lige di school ke damlong le det afrang ne dak Don Bosco school se umsoi Don Bosco school lalong se school ki dam an ke school damlong le det financial asap problem du he malong edi ana ne tum bangfo pinsu tum an ke ne school damlong le det lo an ke 2011 के अनके स्कूल दम लोंग ले के दम जुलो है डाक पेन कोना लो नंगा दाम का फासी दम के महाराष्ट्र से नाम मुंबई अनके मुंबई दम लो अनके हराक टेक्निकल स्कूल दु डॉन बॉस्को लो हेला हराक टेक्निकल स्कूल तायरी पुणे अलोंग अनके हराक होटल मैनेजमेंट बेसिक कोर्स दु डाक गुवाहाटी दा दु अने आरजुलोंग हेदी अनके हराक पेन हला होटल मैनेजमेंट कोर्स एन लो 6 मंथ अनके लातुम ताज होटल अलोंग ट्रेनिंग पिलो है अनके आफ्टर ट्रेनिंग के सुन लो पुपो जॉब ता हलक पुणे अलोंग से प्लेसमेंट पे लो तुम ताज होटल अलोंग हदक ताज होटल अलोंग 1 इयर्स ने क्लेम लो हदक हेदी ट्रेनिंग ता हलक पुणे ताज होटल अलोंग से ट्रेनिंग पिलो ला तुम अनके आफ्टर ट्रेनिंग जॉब हदक से प्लेसमेंट पिलो अनके हदक पेन पुणे पेन मुंबई दाम जुइलो अनके हदक 11 इयर्स लो ने काम क्लेम मुंबई अलोंग है अनके हदक पेन के भेरिन दाम जुइलो बेहरिन के क्लोज पर कंट्री लो भेरिन सऊदी अरबिया अनके जॉर्डन लहाई लो है बॉर्डर शेयर करेंगे लट भेरिन पेन सऊदी अरब पेन जॉर्डन लसन लो
anke hadak 2 years lo ne berin long kam claim anke non Pilih si kam klaim nang berin lang. berin along ge British club along se rugby club football club hai lason se anke hadak club along kam claim 2 years anke non hemwang julo hai non 3 weeks lo ne hemwang anke 3-4 days nat lang la jet extender long ta booking ke 2 months before lo hadak berin pen se ne booking lo bike ke anke la tum la manufacture ke China pen bon la jet extender ready ne tum youth tuma dreams bike lo la anke neta dreams bike lo hai ne fanta ante neta 2 months before lo ne book ante after 2 months se long ne tum Kan lo baik ke dor kan. bike ka dor ke showroom price ke 16,80,000 lo anke insurance and road tax RTO pine pen anke TCS pen 18.5 19 lo idam ye around 19 lakhs chin thong pen himari nong phar carbing long life pinia birta kala pansi kang ton paniklo cardong